بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته. الحمد لله القائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى وتأسوا برسوله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن نبيكم محمدا اصطفاه الله سبحانه وتعالى بختم الرسالات وبعثه للناس كافة ورحمة للعالمين، فمحبته عبادة عظيمة وقربة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. عباد الله، ودعامة من دعائم الإيمان إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أوجب الواجبات على المسلم التقي النقي. اسمعوا ما ثبت عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. البخاري. إذن
فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم من صميم الإيمان، ولا بد لهذا الحب أن يكون أقوى من أي حب لأي مخلوق حتى من حب المرء لنفسه. عباد الله، كيف لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثنى عليه ربه؟ قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن علامته محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه تصديقه فيما أخبر به وعدم التردد في ذلك، والدفاع عن دعوته ونصرة رسالته والاستجابة لما أوصى به أمته وتوقير أحاديثه والتعبد عند سماعه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه أحمد. ومن محبته صلى الله عليه وسلم محبة آل بيته الطيبين وزوجاته أمهات المؤمنين وصحابته الكرام، حب المتمسكين بسنة ودعاتها. مسيح جل بتدبه خطبة من يوتد في يدقل نلاقي صلى الله عليه وسلم. نلاقي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى تجي ودمو بني آدم متوالي بعد الموت. نلاقي صلى الله عليه وسلم بعد ما تفكين هردك تجي يوم ما نلاقي صلى الله عليه وسلم بجبنا يوم ما مويني نبى كورو بابا ما مويني نبى ونسوي حليمة السعدية مويني نبى يوم ما بوالي في إني أتبعك بالمسكين أتبعك باليتيم. الله سبحانه وتعالى أهج تالي نلاقي صلى الله عليه وسلم: وما ودعك ربك وما قلى. الله سبحانه وتعالى ويدي نلاقي جيجول وسوري ونكي دي ملائكة بين جيجول نلاقي صلى الله عليه وسلم. وودي وقبو تغابي ونو نلاقي صلى الله عليه وسلم وقبو يدي مو الله داري: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أن لراك أن نلاقي صلى الله عليه وسلم شنافي يومين. الله داري: ويخلق ما يشاء ويختار وإنك لعلى خلق عظيم. الله تقول منتي وأن نلاقي صلى الله عليه وسلم كمكتو دون يبكو. الله داري: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما هل في ما قد لا والمكتو نقول فيوني تاجماعه. لدال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لدال لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. مصيبة جل بتدبه نلاد صلى الله عليه وسلم هاني يدede giggol laabungol bos hara en waɗaali si en yiɗaymo ka e yiɗatama ma si yiɗaymo ka kundule hara ala ka ɓerde. Allah daali
wa rafa'ana laka dhikrak. Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo mo on kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o ƴawni fi makko. musidɓe, sen ƴetti hande New York, en ƴetti Kuala Lumpur, en ƴetti Tokyo, en ƴetti Guangzhou, en ƴetti Paris, en ƴetti Sénégal, en ƴetti Lagine, ka inna ashhadu an la ilaha illa allah wattede ɗon wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa rafa'na laka dhikrak. kombo mawnini Allah subhanahu wa ta'ala a mawnina laaɗo goɗɗo wata liggude ɗum muddatul haya. oɗo no hani mawninede, o no hani yiɗede hubbu lillah. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sahabaɓe makko ɓe laaɓanno ɓe reedu, ɓe yiɗimo, ɓe yeli kala ko hewtatamo ko tata ko tana yo kamɓe yoɓe wonu yeeso. sahabaɓe jelo dari yeeso nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, dagaji tufi ɓe. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay suuɗike makka fi argol madina, heferɓe ɓe no raɓɓutudemo. ali inni nelaɗo min mi yahe mi wona ko suuɗuma, ko waɗi o yo waɗa. diggol ɓurata ɗon ka yahu an miisiɓe wara yo ɓe wara. musidɓe julɓe tedduɓe, nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam duuɓi 13 mo yettinde nelal ngal Allah nelimo ngal, wootindingol fi Allah e wonkiji jama on ɓuraysiyankoɓe gorol makko ngol e hoore soñdia e tampere e yennede e piyeede e sokeede e waranede e jakkanede e waɗede o galsa. kono jaɓannoɓe mo ɓen goonga ko ari kon e makko alqur'ana, ɓe ƴetti kala ko ari ɓaawo o ɗo ɓe wakkiliki. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ari madina hitande aranere nden, ɓe prépari jama on, ɓe ardi nden ɓe tayɓe, ɓe siɗɗinɗini ɓe, ɓe waɗi nene gotoyagal hakkundeji maɓɓe. al akhat bayna al muhajirina wal ansar, ɓe woni nene gotoɓe ka tigi tigi. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hitande ɗiɗaɓere nden ferugol maɓɓe iwa makka ara madina, ɓay hitande aranere nden ɓe gayni darnude masjide Quba. Allah subhanahu wa ta'ala farli julde hitande ɗiɗaɓere nden. e nden hitande ɗon ɓe waɗi ko inete ko ghazwat Badr. heferɓe yahe ɓe wulwe e kamɓe ɓe 350, ɓe 310. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓayiɓe heferɓe ɗo, o huuli, o aani, o tori Allah koye yin koye ma koye sutiɗa ɗo o, koye ɗuuɗa e yeeso ɗe kulle ɗo, ɓe heferɓe ɓe hulatama. sinen gañaki ɗo hara dina kan dariki. Allah subhanahu wa ta'ala jippini malaika ɓe munci ɓe, ɗum ko suumaye waɗi. hitande hikkinde nden ɗon hitande tataɓere nden fergol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam iwa makka ara madina, ɓe inni ɓe yettoto, ɓe waɗi on guere Uhud. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe prépari yimɓe maɓɓe ɓen, ɓe darni mo ɓe ko haani darade ɗon, ɓe inni ɓe o ton nguɗo. iɗen andi kon no feƴƴi. Abdallah ibnu Zubayr, Hamza ibnu Abdul Muttalib,
Mus'ab ibn Umayr Abdallah ibn Jas ɓe wara ɗon sabu hon ɗum ɓay ɓe jaɓaali waɗde ko nelaaɗo wiɓe kon ɓe innanoyɓe wonu ka fello jabal mum ka en fof annduɗen ɗon ka yaheten ɗon fi hon ɗum ɓay ɓe wari heferɓe ɓen ɓe sikki ɓe jippoto ɓe jatta ko ɓe jeyi kon eɓe yanana te Khalid bunil Walid himo suuɗi ɓaawo hari mo so wonaali julɗo tawi ko Abou Soufiane ibnu Harb wonno chef bandiɓe ɓen ɓe wari julɓe ɓe capanɗe jeeɗi nelaaɗo suni kono ɗum yiltaali ɓee ɗo ɓaawo nelaaɗo ngol giggol ngol ɗoytaaki ngol ɓeydi oɗo Khalid bunil Walid ko hitaande jeeɗaɓere nden ka ɓe waɗno ɗon yani pacte mo ɓe wanno on konete kon traité Hudaybiya on ko ɓe yawno naatugol Makka fiyo ɓe sahabaɓe ɗo yi suudu Kaaba ɗum ɓe jaɓaali ɓe mboni nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam yamiriɓe yo ɓe fembo yo ɓe hirsu dammi maɓɓe ɗi ɓe sali ɓe innaali ɓe sali kono tikkere nden muuseeɗi ɗin ko ɓe yilta kon ɓe waɗaali nelaaɗo naati kale tantiji tawi sonna maɓɓe heɓugol sonnaajo moƴƴo no moƴƴi tawi yumma men Salama ɓe maaki ko honɗum waɗi nelaaɗo expliquani ɓe o jonni ɓe feere o inni nelaaɗo sa yamiriɓe ɓe waɗaali fembi yalti hirsa dammil ma ngil femboɗa ɓe yalti ɓe hirsi dammil maɓɓe ngil ɓe fembi sahabaɓe fof waɗi ko même chose ɓaawo ɗum Khalid bunil Walid o daari ɗum ɗo o tawi wonɗo nabude on ɗum ɗo on no ton o jaɓi diina Abou Soufiane warɗo ɓe on Uhud ko ɓay fatuhu Makka waɗi o daari o tawi ɗo gasata so yaadale bato on yahi o gomɗini Allah subhanahu wa taala ɓeɗo ɓe yiltaki ɓaawo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe laɓɓinani nelaaɗo reedu est ce que ko gobdiggol jogiɗen hannde miɗo yiɗimo kono naa yo heɓu moƴƴere miɗo yiɗimo tana seydi ke mi haalannomo ɗum hewtay wallahi wona giggol oɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa taala wi'i mo nelaaɗo si tawi ɓe yiɗi Allah yo ɓe jokku nelaaɗo on fiyo Allah yiɗuɓe kamɓe kadi fiyo Allah yaafoɓe e bakkatuuji maɓɓe ɗin o surra ɓe e ko boni ko ɓe anndi ɗum hiɓe waɗde ka suuɗi goɗɗo annda Allah noon no anndi o yurmina ɓe kadi en fof hiɗen anndi ko honno wawɗen hakkunde men e yimɓe ɓen e hakkunde men e Allah hiɗen seedi to wonde ala reweteɗo e goonga sina oɗo Allah subhanahu wa taala kanko tum o kanko tagi o kanko jeyi aduna on kanko jeyi yawmal qiyama ko kanko jeyi o wara o immintina o landito o yaafo mo o faala o letta mo o faala tooñe kadi haray alaata yaka seede men hulen Allah kala ko ɓattorte Allah subhanahu wa taala waɗen ɗum no jeeya mum ɗum yentingol arrasulu sallllahu alayhi wa sallam e yiɗugol mo giggol laaɓugol miɗen seedi to wonde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko jiyaaɗo makko o kanko nelimo nelaaɗo o yottini waccala huuɗo o laaɓani e reedu o yiɗani en ko Allah yiɗanimo ko maayugol naata aljanna tawa Allah no wela en o suuɗanaali ɓengure makko nden o maraani hay fof yo Allah yokkumo kanko e ɓengure makko nden e sahabaɓe makko ɓen e tabi'ina en e salafu salih e yimɓe moƴƴuɓe ha hewti ɗo siɓɓe julɓe tedduɓe ha ñande Allah darni aduna o wakkilo ɗen ɗaɓɓen ko welata Allah kon golle ɗum gollire ɗum no haaliri gollirede noon musidɓe julɓe tedduɓe hulen Allah subhanahu wa taala ñentine nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ande o nelaaɗo meɗen ɗo Allah suɓimo fi timmingol nele ɗen
Allah neli annabaɓe depuis adama alayhi salatu wassalam ha hewti arrasulu sallllahu alih w sallam on ɗon timmini nele ɗen goto arata ɓawma o imminimo yimɓe ɓen ɓe fof e yurmede nden o addiri nelaɗo sallllahu alih w sallam yiɗugol oɗo ko dewal yiɗugol oɗo ko dewal mawnugal yiɗugol oɗo no ɓattore Allah subhanahu wa taala yiɗugol oɗo ko tugalal e tugale liman ɗen yiɗugol nelaɗo sallllahu alih w sallam ko waɗɗi e waɗɗiɗi l'islam ɗin no waɗɗi e ko waɗɗi julɓe ɓen kon wuloɓe Allah ɓen laaɓuɓe ɓen woɗɗitiɓe ko Allah harmini kon musidɓe julɓe tedduɓe oɗo sahabajo wii Hisham radiallahu anhu o wi ñande ko hay ko wondi e nelaɗo sallllahu alih w sallam daari oɗo umridi e nelaɗo woni tawi nelaɗo no joggiti Umar ibn al-Khattab ka juuɗe Umar ibn al-Khattab nelaɗo miɗo yiɗuma ɓuri kala ko Allah subhanahu wa ta'ala tagi si wona hoore am mana miɗo yiɗi hoore am après miɗo yiɗuma ɓuri fof nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe maaki a gomɗinali ɗum nelaɗo ɓe maaki wallah mi wodiri on mo wonki a woni ka juuɗe mum Allah subhanahu wa ta'ala a gomɗinta Umar tanke a yiɗali lam ɓuri ko yiɗuɗa kon hoore ma Umar ibn al-Khattab o wi joni noon hara hinoma ɗo nelaɗo wallahi miɗo yiɗuma ɓuri komi yiɗi kon hoore am nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe maaki ko joni noon gomɗinɗa musidɓe ɓeɗo ko ɓe wolayno kon tawi ko gonga wallahi ko ɓeɗo wolayno kon tawi ko gonga musidɓe julɓe tedduɓe musidɓe julɓe tedduɓe ande yiɗgol nelaɗo sallllahu alih w sallam ko ɗum ɗo woni ka tigi tigi iman ko labudde yiɗen nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓuri ko yiɗuɗen kon fof ɓuri kala bani adama mo Allah tagi hay hoore meɗen ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe maaki goto e mon gomɗinta tanke o yiɗali lam ɓuri ko o yiɗi hoore makko ko o yiɗi yumma makko e ben makko e ɓiɓɓe makko ɓen e siɓɓe makko ɓen e yimɓe ɓen fof ka hoore leydi Allah musidɓe julɓe tedduɓe ko honno ronkata wonirde giggol nelaɗo sallllahu alih w sallam e men ka ɓerɗe men Allah subhanahu wa ta'ala yiɗimo suɓikemo Allah wi kanko e malaikaɓe makko ɓe ɓe juulude hoore makko hono habbi ɗen goɗɗo innay ɗo la ilaha illallah goɗɗo deƴƴa nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe andini e wonde mo juuli e hoore maɓɓe nde wootere Allah juula e hoore makko laabi sappo musidɓe julɓe tedduɓe wallahi no jeeya e mandeji yiɗugol nelaɗo sallllahu alih w sallam mawningol mo gongilngol ko o yottini kon alqur'ana e hadis no jeeya yiɗugol nelaɗo sallllahu alih w sallam ronku yani yaltugol e ruddunnagol e yiltodirgol e yeddodirgol e fi makko no jeeya yiɗugol mo defandugol da'awa makko on ko o noddi kon e mum no jeeya yiɗugol nelaɗo sallllahu alih w sallam yottingol diina ka o yottini kam no jeeya yiɗugol nelaɗo sallllahu alih w sallam jaabagol lootandu nelaɗo ɗum ko wasi kon mofte makko ɗen no jeeya yiɗugol nelaɗo sallllahu alih w sallam yiɗugol hadisaji makko ɗin selluɗi ɗin harana ko tafa ko mbiya ko hadis no jeeya yiɗugol nelaɗo sallllahu alih w sallam mono jentade konngol nelaɗo on tigi jippito o ne'o musidɓe nelaɗo sallllahu alih w sallam wonali ko taalayɓe ɓe wonali ko tindayɓe konngol nelaɗo ngol wonali sina wahayu iwno ko Allah nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe maaki hey ko ono ande ɓe hokkama alqur'ana e sifa mum ko ɗum woni sunna o mo inni kanko ko alqur'ana tun o faalaka sunna hara yimo manki mo wi kañum ko faala wo ko sunna on tun o faalaka alqur'ana hara o timminani nelaɗo sallllahu alih w sallam e sifanike wondema mo gomɗini Allah ara o gomɗini nelaɗo mo gomɗini nelaɗo o gomɗini Allah mo yiɗi nelaɗo o yiɗi Allah mo yetti nelaɗo o yeddi Allah subhanahu wa ta'ala
hono lutti musidɓe joɓe tedduɓe no jeeya ko e yiɗugol nelaɗo sallllahu alih w sallam yiɗugol ɓeynguure makko nden teddude nden laaɓunde nden yurminde mo nden dankimo no jeeya yiɗugol nelaɗo sallllahu alih w sallam yiɗugol sonnaɓe maɓɓe ɓen neniraɓe men ɓen neniraɓe julɓe ɓen no jeeya yiɗugol nelaɗo sallllahu alih w sallam yiɗugol sahabaɓe ɓen yiɗugol jogitiɓe sunna on e noddanayɓe sunna on e musidɓe ɗo ko ɗo probléme o woni hande karama koɓen ko yaweteɓe almamiɓen ko yaweteɓe mawɓe men ɓen ka musidal ko yaweteɓe mawɓe men ɓen ka mawgodire ko yaweteɓe karama koɓen ko yenneteɓe karama koɓen ko fanɗinteɓe ka nder juulirde wontino ka makitiji hay goto accanta goɗɗo fof woni gore nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no yenne bimɓe kikiɗe sonnaɓe maɓɓe ɓen no yenne hiɓe sendidire oɗa no moƴƴi oɗa no boni sahaba ɓen no yenne no sendidire oɗa no moƴƴi oɗa no boni wonɓe wadde ɓen ɗum yoɓe accu yoɓe huulo allah yoɓe tuuɓu ɓe rutto ko menen joguti sunna ɓe wonɓe yoolde ɗum hiɓe anndi hoore maɓɓe yoɓe accu yo kala teddin ko haani teddinde confi yo allah subhanahu wa taala teddine an kadi jeyaaka e teddungal wonande neɗɗo yawagol mawɗo mum yawagol karama kojo mum fanɗingol gorol mum yawagol deyol mum mawniraaɓe ma ɓen banndiraaɓe ma ɓen siɓɓe ma yiɓɓe ɓen fanɗingol ɓeeɗo jeyaaka yiɗugol nelaaɗo sallllahu alih w sallam hande no woodi wonɓe heeferɗinɓe e sonnaaɓe nelaaɗo ɓe wiya ko kamɓe ɓuri jogaade sunna ɓe jogii sunna ɓe wujjay ɓe jogii sunna ɓe fenay ɓe jogii sunna ɓe kansay ɓe jogii sunna ɓe jeenay ɓe jogii sunna jawle yimɓe ɓe daɗata junngo ma honto sunna mo ɓe jogii on nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe heɓaali sahaabaaɓe ɓe feewa yalten e ɗum ɗo naa ɗum woni gomɗinal allah subhanahu wa taala musidɓe julɓe tedduɓe tuuɓen ruttoɗen ko allah subhanahu wa taala ndaaren ko wonɗum wonde wadde ko yaadi kon e ko allah subhanahu wa taala yamiri kon e ko nelaaɗo yettini kon e mum waɗen ɗum waɗiren ɗum no haaniri noon ɓottoɗen yeddodiro e piiro e sonko ɗum haanana e musidɓe julɓe tedduɓe aqulu qawli hada wa astahfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله ومن علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم الاهتمام بالأمن المجتمعي حيث لا يكون المسلم مصدر خوفا وقلق على مجتمعه امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره ووعيقه الشيخان ومن محبته صلى الله عليه وسلم تأمين الناس من أذى اللسان واليد قال النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم إن جرني الله en torikamo yo ɓeydani nemaji makko ɗin allah sino faala o taƴay ɗum hannde ala laggito ko wallahi allah subhanahu wa taala ko kanko mari doole o waɗay ko o faala anndu accugol makka aduna ɗo haa fewndu ɗo ko giggol allah subhanahu wa taala sina ɗum yeddugol allah ñallal gootal ma segonde allah no waawi waylutude aduna mum deƴƴa
kono o innuno nelaaɗo sallllahu alih wa sallam mi waɗata mofte maɗen ko mi waɗi ɓeya kon si ɓe bonni mi halka ɓe fof ɓe gandi yimɓe annabu salih kono waɗi kon ka nde allah subhanahu wa taala yamirnoɓe yoɓe accu ngeloba bamba yara e ñallal magga on ɓe sali allah ɓay addi lette ɗen o muncunoɓe ɓe fof o fotidiri kadi ko ɗum waɗi allah subhanahu wa taala o wi wonde si albala o ari fitna si ari memay fof julɗo e kefeero kala ko woni fitna musidɓe julɓe tedduɓe pottoɗen ɗum hana hakkunde men enen julɓe ɓen no jeeya yiɗugol nelaaɗo sallllahu alih wa sallam ɗaɓɓugol ɓuttu yiɗugol yo ɓuttu wonu hakkunde yimɓe ɓen hakkunde julɓe ɓen ka muɓodireeji ka galleeji e nokkureeji ɗin fof kala ka neɗɗo on yahata fiyo haaju makko yo hunco fiyo alhaali makko yo marsu neɗɗo no haani ɗaɓɓugol ɓuttu e nden nokkure ɗon musidɓe julɓe tedduɓe wota wonu neɗɗo mo tata fof no huli tasi fof yi'ima hulay fof ɗenƴo fof maako wonu neɗɗo newiiɗo jippitiiɗo yankiniiɗo tasi yimɓe ɓe yi'ima ɓe weltoto ɓe wewla musidɓe julɓe tedduɓe nelaaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe maaki naatata aljanna ummotata kawtal mum no huli bone makko e fala voyage de eɗa hoɗude yimɓe cour gooto alaa ko wonanama ka suudu hiɗa huli accutugol bandiɓe ɓen e ɓiɓɓe ma ɓen jiwɓe ɓen ɓiɓɓe ma ɓen jiwɓe ɓen e worɓe ɓen wotaɓe bonnuɓe ɗa huli accutugol bandiji ɗin e sonnaɓe ma ɓen ko non hoɗidi si tawi woni kawtal ma hoolorama accugol ma ɗon wondude e ɓeygure makko ɗen pare ko nu nafuɗa wondugol yimɓe ɓen musidɓe julɓe tedduɓe no jeeya yiɗugol nelaaɗo sallllahu alih wa sallam ɗiɗangol yimɓe ɓen ɓuttu hara lorɗiraɓe ɓe fillete ko ndengal fenugol hoore maɓɓe tooñaɓe jamfoɓe hara piiraɓe juuɗe maɗe lorraɓe nelaaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe maaki julɗo hoore julɗo hon woni nafa hakkude julɓe ɓen komo tawata on ɓen julɓe luttuɓe ɓen no yani allah no dandi ɓe bone hunduko maako e bone juuɗe maɗe nelaaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe maaki ko woni gomɗinɗo ko waɗuɗo ɓuttu e yimɓe ɓen ko reenuɗo jawle yimɓe ɓen ko reenuɗo teddungal yimɓe ɓen hande jawle hisa tellude hisa yaka seede men reenen hoore men reenen konngol men ɗin watte yiile musidɓe julɓe tedduɓe enen ɗo fof ko en ɓiɓɓe jibinaaɓe alaa hay gooto mo yaltaani e galle alaa hay gooto mo mara gorol alaa hay gooto mo mara deyol watte yiili sukaaɓe reenen kundule men ɗen yalten e koko fewndi yennugol yimɓe ɗum ko tooñe watten yiili wallahi nelaaɗo sallllahu alih wa sallam lanndama si goɗɗo no waawi yennude yumma mum e ben mum nelaaɗo ɓe maaki neɗɗo so yenni yumma goɗɗo ara o yenni yumma makko sa yenni baaben goɗɗo ara yenni baaben ma acce mawɓe men ɓe wona ka ɓe beli ɗon si tawi ko feƴƴimɓe ɓe wona ka ɓe ɓuttini ɗon ka cuuɗi maɓɓe si tawi ɓe wuuri ɗiɗanen mawɓe men ɓen teddungal wallahi musidɓe julɓe tedduɓe kala ko waɗi o hettay ka aduna ɗo e yawmal qiyama kala min yo siɓi golleji men ɗin anden allah subhanahu wa taala winday malaikaɓe ɓe winday ɓe jonnito hen ɗum kadi yawmal qiyama toroɗen allah subhanahu wa taala yo yaafo e yir ko waɗuɗen ko waten tew kadi waɗen ko ɗum woni tuubu ɓi ay tuubu ilallahi tawbatan nasuha tuuɓe ruttoɗen e ko waɗunoɗen ko ginnen hari ko majjere hay ko faljere kono tagoɗɗo tewo wonna min miɗo ɓuri leñol angol fof bonaneedi na ɗum woni heɓugol barki se yawike mawɓe men ɓen ka juulirɗe e yawike mawɓe men ɓen ka quartier ji e yawike mawɓe men ɓen ka geseeli ka fuutaji ka men en barkata ɓiɓɓe men ɓe barkata golleji men ɗin allah watta barke mum nafata hay sa mawɓi jawle ha tugike ka kam ko ni yarata na jawdi ɗaɓɓa ko barki ɗaɓɓa no jeeya heɓugol barki teddingol mawɓe men ɓe musidɓe julɓe tedduɓe en torodiri jippitagol
torano yimɓe ɓen Allah si ɓe faljitemɓe ko ɗum woni yiɗangol ɓe moƴƴere aduna e lahara si siɗɗo ma falji noddumo unsur akhaka zaliman o madlum laaɓanamo reedu innaɗa wadde ɗum ɗo hana wattutu accu kono hara kadi na yeeso yimɓe ɓe na e public har ko onon tun sina ɗum kadi hara a memi dignité makko on teddungal makko ngal mi toriki en jeejidiri musidɓe julɓe tedduɓe ɓurten jippitade renen ɗi karaji men ko woleten kon hande Facebook bonni en WhatsApp bonni en Snapchat bonni en ko anduɗen kon fof reno ɗen wallahi si en waɗali ko haani kon yawmal qiyama en wolanta Allah komin waɗi komin andani en fof hiɗen renina hoore men e ɓen gureji men no woodi woɓɓe bo yaltino e juuɗe goɗɗo ala suusuɗo wolande wota jaɓu wonde on neɗɗo jaɓu jeyeede neɗɗo so jaɓi jeyeede Allah waɗa e barki e makko kala en tonki sukaɓe e aduna on fof en jeejiɓe fi Allah yoɓe tuubu ɓe rutto ka Allah subhanahu wa taala laawaki ɗo e Allah addude Ajarail yo ƴettu wonkimaki tawa wawata tuubude hande kadi ruttoɗa musidɓe ande sen yahi lahara en artata ɗo wallahi lazim si neɗɗo maayi o naɓorale e hunde ko hani naɓorede kon o moƴƴintinta ɗum ton hara en moƴƴintinen fewndo ɗo ndaare en yewtiɗo fi sahabaɓe tedduɓe piiɓe julɓe wariɓe kono ɓe tuubi ɓe rutti Allah subhanahu wa taala yaafiɓe ɓurdunoɓe nelaɗo ɓen tuubi rutti Allah yaafike ɓe ko natoyeɓe aljanna enen bonnereji men ɗin hewtani ton tuuɓe ruttoɗen suuɗoɗen hakkude men Allah jeejen Allah cammen ko menen waɗi ɗum ɗo ko menen waɗi sabu ɗum ɗo e waɗe Allah min torkima yaafumen min waɗi tata kala yo ƴetti décision à partir de hikka ma hande inna hande kadi mi yennata gooto woni no suuɗi woni koye ken woni ko gundo woni yimɓe ɓen no andi woni yimɓe ɓe ganda acce yennugol ɗum ɗo jeyaka e teddungal neɗɗanken wala kadi karramna bani adama wama allahum fil barri wal bahr Allah o teddini fof imamujo no nodda ɗon sallijo no nodda ɗon chef de quartier no nodda ɗon landu no ladda ɗon fof no nodda ko a bani adama Allah no teddima ta yeebu ɗum ndaare enen si tawi ɗe residirde koyen coro okke ɗen ma okke ɗen wona ko kulle ɗen kaburure argol tun ƴawa andanene mum anda yaye mum anda pati mum ton fof ko gore ko ɓurɗo marɗo doole on ko wallami kaburure enen koye ɓiɓɓe adama Allah no jonni en teddungal wota yeebu ɗum en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah yaafo en faljereji men ɗi ko adi e ko fewndi yo Allah yaafo en fof torki Allah subhanahu wa taala yo Allah fewnu sukaɓe men ɓe yo Allah moƴƴi fi maɓɓe yo Allah yalti seytane e maɓɓe yo Allah putti gikku gongu mum gikku seytane e ɓerɗe maɓɓe en torki Allah subhanahu wa taala enen waɗaɓe ɓen yo Allah waɗe muññotoɓe wallahi mo waɗama ko satti o muññike fi Allah subhanahu wa taala wattitana mo moƴƴere aduna e lahara innama yuwaffa sabirina ajrahum bigayri hisab ya rabbi min torikema min jeejimi ko gikkuji amen ɗin boni ko ɗum waɗi lette ɗen no hoore amen Allah min torikema yaafo men wattu gikkuji amen ɗin gikkuji moƴƴuɗi yalti mawnintinare amen ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين en torki Allah subhanahu wa ta'ala kala marɗo ande hande ɗum falɗi ɗum jandi ɗum suuɗi ɗum yaltiti Allah ittu kala wonɗo e neweede yo Allah tabinti ɓiɓɓe jibinaɓe ɓe yo Allah wurnuɓe waɗa barki ɓe jibinaka sowaɓe ɓe yo Allah jippinɓe e jam ɓe fewaɓe yo Allah fewnuɓe fewɓe ɓe yo Allah accuɓe peewa yo Allah jikki mawɓe men nawnuɓe ɓen mawɓe men ɓen ka juulirde ɗo yo Allah ɓeydanɓe daraja yo Allah ɓeydanɓe teddungal yo Allah moƴƴi fi maɓɓe ka galleji maɓɓe ka golleji maɓɓe nene gotoɓe men wallitiɓe en hande hanki fewndo ɗo janggo no jogui jawle no yiɗani yimɓe ɓe moƴƴireji yo Allah ɓeydanɓe jawle maɓɓe ɗen ɓe jawle mum perɗiɗen yo Allah wattitir ɗum newene torki Allah subhanahu wa taala jiwɓe ɓe jombaka ɓe yo Allah arsiki ɓe moodiɓe huloɓe Allah sukaɓe ɓe jombali ɓe yo Allah yaltinɓe yeddugol Allah okkora ɓe sonnaɓe moƴƴuɓe
en torki Allah subhanahu wa ta'ala wonɓe janngude ɓe yo Allah newnanɓe timmingol gandal en torki Allah subhanahu wa ta'ala yaltuɓe ɗaɓɓere yo Allah hokkorɓe faalaɓe kaydiji yo Allah hokkorɓe kala manɓe ande yo Allah ittu kala selluɗo yo Allah ɓe jammo cellal kala nawɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala dikkimmo en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu barke e mawɓe men ɓen fof feƴƴinɓe ɓe yo Allah hinnoɓe yaafoɓe naadaɓe aljanna yo Allah ganduɓe lette jahannama Allah wata lettu mawɓe amen ɓe ka gaɓruji meɗen jattoradema yaafoɓe mawɓe amen wurɓe ɓen arsikumen danka golɓe arsikumen men ñamminaɓe ko laaɓi ko dagi yanñu arsikeji julɓe ɓen wata fanɗin arsikeji julɓe ɓen min torki Allah min jeejima Allah waɗu barke e nokkure men nden ɗo waɗu barke e sukaɓe amen ɓen sukaɓe sécurité bawasir Allah waɗu barke e mon Allah moƴƴin fi mon yo Allah yoɓu ko waɗa toon kon yo Allah mara won ɗum kaaduna ɗo marana won ɗum yawmal qiyama torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ittu konnago e hasidankaku ka leydi men yo Allah ittu leƴƴi yo Allah fottindingen yo Allah waɗe yiɗidirɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴin fi lamɓe men ɓen yo Allah moƴƴin fi lamɓe men ɓen yo Allah moƴƴin fi maɓɓe yo Allah waɗuɓe yurmeteɓe koɓe laami kon yo Allah waɗe ene kadi laamaɓe ɓen yurmeteɓe lamɓe ɓen wota Allah waɗe mawnintiniɓe wota Allah waɗe yawotoɗoɓe subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamakumullah